sini sambil menunggu speaker kami buka masker, kami akan buka tempat-tempat berbahagia. Ada teman-teman dan jalan tinggi tenaga yang lebih kami jelas berbahagia. Bersama besar pastikan musik tentunya. Kita murid ni tak ubah roda, kuatas kutuyu dinding cerga, sekau si manu selalu kuat, wahyu irfan tukar bukan kiri. Masuknya pasti kita guna siaran jemal murid pondinya tengah hiatas telah dengan kutuyu artinya betul mengenal amat-amat. Sekarang dekat simuni mahmara, rirung terkabur bunda macelaka, aki perkiraan kita diri kita murid kita rumah ikui mata ni jemaah kita tahu bersama kita tayang kuyu kita murid ini tak ubah roda kuatas kutuyu dinding ni cerga, sekam si manut selalu kuat, wahyu irfan tukar bukan kiri.
Katarum cekat si muda mahmara rirum terkabur muda celaka hati perkirana kita injemaah. Diri kena murid kita rumah ikari batali jemaah kita kintonang tak ubah sampai kita sayang suyuh kita murid ni tak ubah roda atas kutuyuh kini cerna sedang si manut selalu kutoa wai munyerta tukar berganti. Ya beres nih, itu teman-teman dari Hutan Kita lagi bagi menjelang sampai lagi bersama besar para singer musik tentunya telah hadir di tempat pesta atau pernikahan satu musik di acara resepsi sunat rasul adik kami tentunya baik di sini sampai menunggu rombongan atau menunggu atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته
النهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan munakahat, yaitu pernikahan tentunya pada pagi hari ini. Yaitu di sini kami untuk memastikan sebelumnya calon aman maid dan ibu maya nama ataupun datanya terlebih dahulu, yaitu pada hari ini Rabu tanggal 6 November tahun 2004, yaitu bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah, yang mana akan melangsungkan pernikahan antara calon suami nama Ariyadi, anak dari Bapak almarhum Mas Rifit dan Ibu Murni, dan ini pernikahan yang pertama. Kemudian dari calon istri, yaitu dari atas nama Nova Riani, anak dari Bapak Rashid dan Ibu Muji Rahayu, dan ini juga nanti adalah pernikahan yang pertama. Kemudian yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung, yaitu Bapak Rashid. Kemudian maharnya 25 gram emas. Kemudian nanti untuk saksi, walaupun semua kita saksi, tapi ada saksi tertulis nanti Bapak Rejil dan Bapak Imam Kampung Wikiri yang tercatat namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وإذ الأخرى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلناكم بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الحديث نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فعليس مني. وقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فغض للبصر فأحسن للفجر ومن لم يستطع إليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم فيها من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, bersyukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Allah masih meringankan langkah kita, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menyaksikan acara yang begitu sakral, yaitu munakahat, pernikahan antara saudara Ariyadi dengan saudari Nova Riani, yang mana nantinya insya Allah
yang akan membina rumah tangga ini bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haryadi, saya nikahkan anakku Novariani dengan mahal 25 gram emas. Bagaimana nikahnya Novariani dengan mahar 25 gram emas? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفينا وذرنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigat taklif. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 6 November 2024, saya Aryadi bin Masrifin berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nova Riani binti Rasid dengan baik, musyawarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklif sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. membiarkan, tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Pilar Wihkiri, 6 November 2024, suami Aryadi. Musik nih. Yang mana Kak? Dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul kembali ke keluarganya masing-masing. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan khilafan hanya kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf dan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat baik di sirkuit kiri dan juga seluruh rombongan Amarejo di Kampung Pustali. Sama-sama kita berserah diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala beserta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amarejo, dari mana datangnya lincah? Dari Lasawat. Dari mana datangnya kita? Dari mata turun ke hati. Amarejo ajik di orang depan.
Ate Sidimang, Kesilu Guru Nekari, Kenai Kampung Rosit, Gila Pilara, Ikut Talupi, Pemen Kedemu, Alhamdulillah. Jalur di Hikmat dengan mademnya kemari Pak.